Bakunzi bacu, bakunzi ba Masepa One TV, turabasuhuje kandi tubifuriza kugira ibihe byiza hirya no hino aho muherereye. Mu bihugu bitandukanye ndetse no ku migabane itandukanye aho mudukurikirana gatanu kuri gatanu, turabasuhuje kandi turabifuriza kugira imigisha y'Imana, turabifuriza guhirwa mu migambi yanyu yose ndetse mu byanyu ndetse no mu banyu. Kuko bisanzwe muri kumwe na Patrick Makombe kuri Mike za Masepa One, nkaba mbasuhuje kandi mbararikira amakuru yacu y'uyu munsi ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Kuko bisanzwe rero amakuru yacu n'ubundi turibanda mu burasirazuba bwa Kongo, turakubitira mu misozi miremire y'umurenge tubabwire uko hiriwe. Uhereye mu Minembwe muri centre ugahera mu Rugezi, nanone ukagaruka mu karere k'Itombwe, mu karere ka Mikenke, ndetse ukageza mu Rurambo duciye ubwo nyene ku ndondo ya za Bijombo. Ubundi turaza no kubabwira uko byifashe mu mujyi wa mu mujyi wa Bukavu, aho uyu munsi AFC M23 bakomeje kugenda bakora isuku mu mujyi wa Bukavu, ndetse no mu tundi turere nyine twagiye tuhozwa na AFC M23. Uyu munsi rero Bukavu naho bakaba bahakoze umuganda, ese n'umuganda, umusako nimba ariko twabyita, wo kugenda bareba nyine abatunze imbunda batabifitiye uburenganzira bakomeje kugenda bahungabanya umutekano w'abaturage. Tubibutse ko hariya murabizi imbunda zinyanyagiye mu baturage ntizigira umubare. Niyo mpamvu rero uturere tumwe tumwe nk'uko mwagiye mubibona mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo, aho nyine ingabo za AFC M23 zagiye zikora umusako zigenda zisaka abatunze imbunda batabifitiye uburenganzira, bakabafata ndetse bafata nyine abagizi ba nabi bakomeje kugenda badurumbanya umutekano w'abaturage. Nanone turakubitira i Goma tubabwire uko byifashe nyuma yaho nyine Perezida Honore Joseph Kabila Kabange ahagereye. Murabizi akihagera uyu munsi wakurikiyeho yahise atangira imirimo, niko twavuga, kuko yahise atangira akazi, atangira gusura ingabo aho ziri mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Murabizi uyu munsi naho akaba yahaye umubonano abayobozi b'amadini n'abemeramana. Turaje rero nabo tubabwire uko zagenze mu mubonano yagiranye n'abo bayobozi b'amadini cyangwa se abayobozi b'amadini atandukanye akorera mu mujyi wa Goma. Bakunzi bacu rero, mbere y'uko twinjira imuzi y'amakuru yacu, reka n'ubundi tubararikire wa musanzu wo gukora subscribe. Nimba ukurikirana amakuru yacu utarakora subscribe rwose wakanda. Ni ikintu gitoya kidatwara umwanya munini, kidakostinga, gisanzwe ariko kandi cy'ingenzi kuri twebwe uba wagikoreye. Ni ikimenyetso cy'uko mu by'ukuri ubu duteye inkunga, ubu dushigikiye mu byo dukora byo kubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Reka rero tunabonereho n'umwanya wo gushimira abakunzi bacu bose, abamaze gukora subscribe, abakomeza gukora comment, abalikinga ndetse n'abasharinga amakuru yacu bakayasangiza abandi cyangwa se bakayashyira kuri status zabo. Rwose turabibona kandi turabizirikana, turabibashimira cyane rwose.
turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Twebwe ubwacu nyine wa mugani ntaco twabona tubitura, ariko kandi mu by'ukuri turabizirikana, tubafata nk'abaterankunga bacu kandi kuko niko biri, ibyo mukora natwe nibyo biduha imbaraga zo gukomeza kubategurira ibiganiro n'amakuru atandukanye. Kuko rero twari tumaze kubibabwira, amakuru yacu tuyahereye mu misozi miremire y'umurenge, imisozi y'igikundiro, imisozi ituweho n'abarwanashaka baharanira uburenganzira bwabo, intwari z'umurenge. Amakuru rero dufite ni uko uyu munsi hagaragaye ituze mu turere dutandukanye, uhereye mu Minembwe centre no mu nkengero zaho, ukagera za Biziba, za Rugezi, mu Marango, aho hose uyu munsi hiriwe ituze. Nta mwanzi wigeze ahagaragara, nta n'imbunda zigeze zumvikana. Uyu munsi rero mu by'ukuri hakaba hiriwe ituze. Tubibutse ko nanone muribuka ko mu minsi yashize umwanzi yagerageje kugaba ibitero aturutse inzira zitandukanye, ariko nyine akagenda atsindwa. Ubu nyine hagaragaye ituze, nta masasu yigeze yumvikana. Mu karere nanone ka Mikenke niho abo twavuganye batubwiye ko indege za drone yaraye izunguruka muri kariya karere guhera nyine mu masaha akuze y'ijoro. Indege rero ya drone yaraje irazunguruka, ariko ntabwo yigeze irasa. Abo twavuganye mu by'ukuri batubwiye ko ntabwo indege yigeze irasa, ariko nyine barayumvise iraza, kubera ko bamaze kuyimenya, bamaze kumenya nyine amayeri yayo. Hari n'igihe muribuka ko yaje irarasa, ariko yaje kurasa n'ubundi aho bari bamenye ko igiye kurasa, barabanza bariyeka, nayo itera amabombe, irangije iragenda. Abasore birwanaho barongera kandi bagaruka mu macumbi yabo. Uyu munsi rero iri joro ryakeye niko byagenze. Indege yaraje irazunguruka mu kirere, igira umwanya irimo kuzunguruka, ariko nyine bari bayumvise kandi bari bayimenye ko iza. Abasore rero barayihorera, irazunguruka, ariko nyine isubirayo itarasha. Byumvikane rero ko imigambi y'umwanzi muri kariya karere iracakomeje. Nyuma yaho nyine urugamba rwo hasi rubananiye, reka ariko tuvuga, kuko n'ubundi ntaho barigera bambura abasore birwanaho ndetse n'abo bakorana, ingabo za M23. Kugeza ubu aho bafashe n'ubundi niho bakiri, haba mu Mikenke, nubwo bagiye bagaba ibitero bitandukanye biza ari simusiga, ariko bikarangira bifashe izeru. Ubu rero bakaba barimo bagerageza indege, ariko nazo kera umuti wazo waramenyekanye, bazimenyeye amayeri yayo, nayo izafata ubusa, ntaco izageraho. Mu karere k'Indondo ya Bijombo twabashije kuvugana n'abaturage, nabo batubwiye ko bari amahoro, ari nta mbunda bigeze bumva, nubwo nyine hariho ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi mu by'ukuri zikomeje kugenda zisa n'iziyegeranya. Bigaragara ko hariho umugambi wo kongera gutera, ariko nanone abasore birwanaho bari maso kandi biteguye guhangana n'igishobora kuza ico arico cose. Akarere ka Rurambo naho nuko niko vyiriwe, hiriwe ituze, hiriwe umutekano, reka ariko tuvuga, kubera ko umwanzi ntaho yigeze atera. Abaturage biriwe neza. Handi rero reka dukomereze amakuru yacu mu mujyi wa Bukavu. Mujyi wa Bukavu naho iri joro ryakeye
ingabo zishinzwe umutekano nyine w'abaturage za AFC zakoze umusako mu rwego nyine rwo kugumiza gusafisha umujyi, kwambura intwaro abazitunze batabifitiye uburenganzira ndetse banahungabanya n'umutekano. Bakaba rero bakoze umusaku mu makaritiye amwe amwe y'umujyi wa Bukavu, babasha gufata imbunda ndetse n'abazikoreshaga nyine abagizi ba nabi bazihawe nyine na leta ya Tshisekedi nk'uko mubizi. Ni mu rwego rero rwo gukomeza gukaza umutekano no kugira ngo abaturage babashe kubaho mu buzima bafite umutekano, bakora ibikorwa byabo bya minsi yose nk'uko bisanzwe, ntawe ubahungabanyiriza umutekano, kuko mubizi umutekano niwo musingi w'amajambere yose. Reka dukomereze nako dusoreza amakuru yacu mu mujyi wa Goma. Uyu munsi nyuma y'aho Perezida Honoré Joseph Kabila Kabange ahagereye, akaba yarashitse mu by'ukuri twavuga ko yashitse atangira imirimo atatinze cyangwa se atarinze kuzuyaza, kuko akihagera murabizi yakeye yakoranye inama n'abashinzwe n'abayobozi batandukanye nyine ba AFC M23 mu rwego nyine rwo gukora prise de contact, baganira nyine ibijanye n'umutekano n'ibindi bikorwa bijanye nyine na movement, ariko nta byinshi byigeze bivugwa, nta n'ifoto yigeze igaragara. Bukeye bwaho nanone yakomereje urugenza umurimo yiwe mu gusura ingabo za AFC M23 ziri mu kigo ca Rumangabo, kuko mubizi Rumangabo ni kanini ya gisirikare ikorerwamwo imyitozo ya gisirikare nyine n'amafunzo atandukanye. Perezida Honoré rero akaba yarabasuye mu rwego nyine rwo kubaha morale, mu rwego rwo kubabwira ko bari kumwe, aganira nabo abagezaho ijambo rye, ariko nanone nyine mu by'ukuri ni mu rwego nyine rw'uko yaje kandi ataje gusa kwicara, ahubwo yaje azi ko hari akazi kenshi kamutegereje. Uyu munsi rero akaba yakoranye ikiganiro n'abayobozi b'amadini, amadini yose akorera mu mujyi wa Goma, ubwo amakominote n'ama eglise atandukanye, harimo abaprotesta, harimo katolike, harimo abayisilamu ndetse n'abandi, n'aya ma eglise bita ngo ni ama eglise de réveil. Akaba rero yabahaye umubonano bakaganira, akababwira icyifuzo n'umutwaro afite kugira ngo Kongo muri rusange ndetse n'uburasirazuba by'umwihariko amahoro yongere kandi asasagare. Aba bayobozi b'amadini rero bavuze ko mu by'ukuri bishimiye kubonana na Perezida Honoré, kandi akaba ngo yari yabahamagaye kugira ngo ababwire umutwaro afite n'ukuntu yifuza ko amahoro yokongera kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kongo yose muri rusange. Aba banyamadini rero bakaba nabo ngo bamusabye ko nk'uko yayoboye igihugu, nk'uko yakoresheje ubunararibonye, agakoresha nyine sagesse nk'uko babivuga, bati rwose turifuza ko wakoresha ubunararibonye bwawe, ugakoresha imbaraga zawe kugira ngo amahoro yongere kandi asasagare mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Reka tubumvise ijwi ry'umwe wavuze mu izina ry'aba bayobozi b'amadini nyuma yo kubonana na Perezida Honoré Joseph Kabila Kabange.
Oui, tout ce que vous pouvez retenir est que l'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie Est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays. Et son souhait est que la paix soit restaurée, la cohésion nationale, mais aussi le vivre ensemble. Voilà de façon brève ce qu'il nous a dit dans son message. Qu'est-ce que vous lui aviez proposé concrètement? Nous, en tant que religieux, nous, en tant que confesseurs religieuses, nous l'avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Il a tout fait pour réunifier ce pays. Et ce même état-là existe encore à lui pour qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir. Ce que nous, en tant que confesseurs religieuses, ce que nous demandons, c'est le retour de la paix et rien que la paix. Kuko muzumva rero yagize ati perezida honorere yaduhamagaye kugira ngo atubwire umutwaro, atubwire akigoro ke ku buryo umutekano wakongera kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Bati natwe icyo twamusabye ni uko yakoresha imbaraga ziwe, agakoresha ubwenge bwe n'ubuhanga bwe kugira ngo amahoro agaruke. Bati twebwe nta kindi dushaka, nta kindi twifuza, ni amahoro gusa. Iryo ni ryo jambo abihaye Imana babwiye perezida Honorere mu rwego nyine rw'umubonano bakoranye uyu munsi. Bakunzi bacu, reka dusoreza aha tubashimira ko mukomeje kudukurikirana kandi tubifuriza kugira ibihe byiza hirya no hino aho muherereye. Imana ikomeze ibafashe, murakagira Imana n'igihugu.